نترسه Korkma, korkma. ji asimanan nakeve ala sur. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmez bu şafaklarda yüzen. Hatta ku hebe luvalati min maleke ağa. Sönmeden yolumun üstünde tüten en son ocak. Hatta ku hebe luvalati. Ev sterka gelimin ye bibarike. Eva mine teni ageli O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. محمد آکیف ارسوی روشنبیر عالم زانا و هلبستان سرودان توی Mehmet Akif مريف نكاري بهبوكي كي بحثا مهمت عاكيف بك قالك منه لدما از نویسین کل سروی هاتنه نویسین دخوینم هر جاره از درباره ویده تشتکی نوهین دبب جبروی جی از شاش و متل دمینم براستی جهر آلیان و پردولمنده آلیویین هری باش شکی سمیمی بو باوری آوی یاب خوده و رسولوی حسگرناوی یا سر دوست و هوالینوی لسر مالبات آوی و یا هری گرنگ حسگرناوی آجگو والید یا لسر آلای آخاوی پر سمیمی بو هم علم مدرسه و هم فنی خواندن هیاوی دنیای هبو شرقی هبو غربی هبو ادبیات هبو علم وک فقه اسلامی جی هبو و پیداج علم فنی علم وک امبجن طب و ماتماتیک و تدریسات دنجی هیاوی جوات هبو هم لاوروپا گره هم روجلتا نوین هم جه امبجن روجلتا دور گرایا چه بگل ودر پیشکتنه که هیچ که باشه بود و تگیشتیه که به چاو عالم اسلامی پاش مایا چاو گرین روجاوا پیش دچونه جبرونه که خوستیه کو ملتی خوشی گله خوشی بگین آسته که بلند یا دما مدرنیزم یا دما مدرنم بیشن جبرونه که انسانی که هر عالی و هم هلاش مندی و هلا پسیکولوژی سوسیولوژی ام هلا زانستی و انسانی که پیشکتی یک زانه محمد آکیف ارسوی به هلبستن خواهین سرودان توی و سرفرزی چاناقله ناو خودی درو که دان نقشاند. در سال 1873 ده لنافچه فاتح استانبول هات دنیای ناوی وی محمد راغبه، ناوی باوی وی محمد طاهر و ناوی دیاوی جی امینه جمیله بو. محمد آکف اصل خود جمالباته که خلق قصوای بود ولات آرناویدان هاتو بو بابیوی جبونا خواندن طاهر افندی بو بابیوی هاتو بو استانبول بابیوی لی استانبول ایدی خوانده بود مدرسان دا خوانده بود ببو ملا بابیوی ببو ملا پاشه لحال استانبول زویجی بود لفتحی بجی بود اوکی محلاتها اوکی صار güzeli محمد آکف جلوه هات دنیای دما شاعر سرود استقلال محمد آکیف ارسو جدایک بو دنیای جبو دولت عثمانی اندگوت ظلام نخوش دوام زمان زور و زحمت ده غیرت کر هم خواند هم جی درد دولت خواش خورا کر درد آکیف خواست که و شعرها هنه و ایمان ملت تازه بکه و که ایمان و امید ملت به هفری و جسارت ملت تازه بکه و باوری که به ملت را چه که بیجه بکو ام هف بگرن ام هفال که به هفر بکن و ام رابن سرخواه
هینی فرانسی بو هم جی دناف 6 مهانده قرآن کریم جبر کر و بو حافظ. جباب خواهی عالم دنان دا عربی و فارسی دخوان دا فاتحی جی مزگف فاتحی جی درس فارسی ستانده بود هم عربی فارسی هنده بود. وقتا معمور بوجی هلبست نویساندن و دبر رما مستتیا ادبیات دکر. گاوا خباتن خواهین لسری کتیا اسلامی دکرن جبو شر رزگاری بشکری دا برخودان ملت ترک و جسارت تاوان. امن الترس بيرا تشيبو لارزين بيرا تشيبو بو دقوت اخا مجد استمهر ودين مجد استمهر اجا عاكف السري وهالبسطة خود اولي قوتش قو نترسا قو نترسا اف شفقة هنيك الشفقة اسلامية قو اف شفقة هني تجار سرفي ولاتي تجاري خلاص ناب پشتی مجلس و بوجی بو پارلمنتر بوردوره. دوی دمه دا دشار بالقاننده تک چوبون چاناقل و استانبول هاتبون داگر کرن. هیوی خلک نما بو و هر کس بیچاره بو. باوریا ملت هنکی کم بو باوریا آتش هنکی آتش هاتو بلا کرن او آتش عثمانی کو بره القدسیت بو خودی لحجازت بو خودی او یا جف هاتو بلا کرن آتش شخوان نما بو هم کارم بیجن اما دملت ایمان ما بو و دملت هنک جسارت کفل ما بو مملكات ولات اغلبي بي سوريا عراق عربستان و ایدنی عرض و آخی عثمانیان دست عثمانیان چوبون پشت متارکی از عرض تب چوبون ای آنادولی جی پاس یونان کتنه اوکی جی ازمیری دست بکرن حتی هاتنه پولات ساقاریا وان دران خستنه دستی خواه اینجا اوکی فرانس هیزن فرانسا جی کتنه نوع انتابه روحای مرعش وان دران خستبونه دستی خواه دولت عثمانی شهری وی باجاری وی هر طرف کت دست دشمن جبوی وی شرط ما ملت بترسی امیدسیز بو yani یکی کو وانا را بیشه کو ما ترسن devlet ما قوية ما ترسن خود جمع يعني احتياجي تشكي وار ابو دما جملت من كتيا والدولة الإمبراطورية العثمانية بلجيكية عتيجة في الوشامدن دما كوناك بلو زحمتها نتوكي جو كاربي هزيد وهيفيه بدي قالقة معنا داكي بمنطقة نيفيساندية دما اقتنعت يعني السودان نتويت كونيش بينكو ده هر قلتنا كوناك ده هيفي هيا آزادي هيا پیشکتن هيا رابونا سرپیا هيا Vatana olan sevgisiyle ودمه ولات بن اشكال كرنه دبو لي محمد عاكف وك شاعر وظلامكي هيفياوي هبو لورا حسكرناوي سر ولات خو قوي بو وهيفياوي جوانان هبو اوش خلق خو جوانان خو وسباروجا خو هيفيدار بو هيفيا خو قط نبري بو جوان هر تشتي گرينكتر خودي باوريه کا خورت بو جبو ویجی هیویک و دستانک لازم بو کو ملت بی رابه سرپیان. جبو اف دستان بنویسین مجلس مسابقه اکل دارخست. اف مسابقه شرط بو. لورا ifade رح mücadele بو. وی دفستانا رح mücadele کسی که کار بو بنویساندنا اوجی محمد عاکف ارسوی بو. دوی مسابقه دا جبو کسی کوی ببیا یکمین جی ده 5 لیره بهات داین. 724 حب هلبست بشتاره و پیشبازی بون لی حبک جی نهاد عجباندن.
Kazım Karabekir'in de birçok milletvekilinin de güzel Helbestên Kazım Karabekir û gelek helbestên başabûn lê ev helbestên belavkirin esker û meclis dixwîne lê belê coşek têde tuneye. Tişta ku em dibêjin vaye ev helbeste têde tune bû. Galikê min nakeve vê musabaqeyê. Sebeba wî jî ew e ku di vê musabaqeyê de wek xelat pere didi. Gelek şair hatın nivîsandin, musabaka çêbû, ji teref wek anan bijin Milli Eğitim Bakanlığı zaman gotin nezareta maarifê musabaka çêbû. Gelek şair hatın nivîsandin belê ew şairê wana nehatin qebûlkirin a Akif hat qebûlkirin çünkü zîra Akif reh xwe kiribû wê şaira hinê de. Ew yekî wisa esîl bû ku digot merşa milletekî divê bi peraya neyê nivîsandin. Ji ber vê jî nexwest tev li vê pêşbaziyê bibe. Di wê heyamê de ev pere gelek bû. Lê belê helbestwanê wê demê Akif qet bi vê re eleqedar nebû. Li ser rîcaya Wezîrê Perwerdeyê Hamdullah Supî Tanrıver hat îqnakirin. Muhammed Akif li mala xwe yanî li dergaha Taceddinê dest bi nivîsandina Surûdê kir. Şevekî dema ku îlham jêratê ji bo ku eşq û îlham ji wî neçe li ber roniya mûmê li ser dîwarê mala xwe hin çarînan dinivîsîne. O Mehmet Akif Ersoy di du rojan da helbesta azadiyê xilas dike. Diyekî adara 1921 de Wezîrê Perwerdeyê Hamdullah Supî Tanrıver li meclisê bi dengekî bilind dixwîne. Herkes radibe ser piyan û bi kelejan jê re li çepikan dide. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyeti. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Muhammed Akif li hemberê coş û kelecana meclisê şerm dike o derdkeve derva. Piştî Hamdullah Supî Tanrıver çar cara surûdana teveyî dixwîne ew jî derdkeve derva. Muhammed Akif wiha ji Hamdullah Supî ra dibêje. Helbest nizanim çawa biye lê belê te gelekî xweş xwende. Marif Vekili Hamdullah Supî Bey. Kahraman ordumuza. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Korkma. Korkma! Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. En son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Yıldızıdır parlayacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimizdir ancak. Çapma. Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükre misal gibi ben bir içinden aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmaz taşarım. Var bunun afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her zeri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Editörya Kovara Sebil Reşatê ku wê demê Mehmet Akif Ersoy dikire, Suruda Netewî hevdê Sibatê sala 1921 da di vê hejmara Kovara Sebil Reşatê de hat weşandin. Piştî 5 salan birêveberiya Rojnameger Fatî Bayhan ve 4 Tebaxa 2018 da li Ankarê ev kovar dîda dest bi weşana xwe kire. سرودا استقلالیا محمد آکیف د 12 آذار 1921 ده روژا شمی وک مرشا نتوی هات قبول کرن. مسابقه vekirin, jibona ko suruda netevi binvisin, yani çen heb nivisandır, dinavamanda en rind Akif evkirin. Pê qayil bun, 500 لیره کو قزنج کرجی دا وقفه کو جبو فقیران کنج دتوروتن. آکیف کو هر تم اسلام شخوره کربو دوز و شعارک د 27 قانون 1936 ده لاستانبول د آواهی بناو مصر ده چوبر رحمه خوده. dozavi da insaniyeti heye, dozavi da azadi heye. Doza Mehmet Akif da din o iman he bu. Mehmet Akif Müslüman bu. Davavi İslamiyet bu. İşte pişti çend sal paşıcı terka velat kir çu Mısır'ı. Hatta hemen ama niski vefata khada Mısır'ı sekini. Yani niski ve çend deriya vefata khada hatta İstanbul'e vefat kir. Yani zaf çilekeş bu. Derdo evkevi zaf bu. سرودا آزادیه نه تنها ملتکی یا همو ملتانه لورا همو ملت هست و کلجان خود تعداد بینن ای Ori tebemi ve ne geline bu İstiklal Marşı ezilen bütün toplumların Marşa İstiklali, marşa hamu milletin bindeste. Lewra hest û kelecan avan tê de heyer. Mesajan dide hemû milletan. Em dikarin bibêjin ji bo hemû kesên bindest ên dinyayê ji bo hemû mezlûmên coğrafyayê hatiye nivîsîn. هەڤۆکە ئەول ئاسوورودێ هەڤۆکەکە وێرەکیە هەرچی قەز بە پەیوە نەترسەی دەست پێ بکەژی ئەو هەڤۆک سمبۆڵە وێرەکیە. حقي آيات حديثة يعني مثلا وقتكم ما ذكر استيطان مارشي işte بدايته بيجي korkma yani ما ترسى ev ayeteki vaktako Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir hicret kır gari Sevr'da Hazreti Ebu Bekir tırsi yani müşrik hatbun Ebu Cehil derve bun tırsi ko bana bibinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir agot ma tırsa
دوی مرشک کو بحث ملت ما شر رزگاری و بحث قهرمانی وان بکه هبویا لو مال سر حوجداری اف هات نویساندن نترسه Korkma. Ve bize anlatacak bir marşa sahip değiliz. Surudekeme tünebu bi tenê ji bo sultanan hin merşên me hebûn piranî jî ew dihatin gotin. Divê demê de ji bo merasîmekê ji bo şandina keştiyekê dihatin xwendin. Çîroka wê kitêba Hür yaşadım de jî heye. Marşeke aydê de duran nerde tê gotin. Carna wextê ku mecbur diman jî entarîsî ala benziyor dihat xwendin. Entarisi ala benziyor bile çalınmış. آکیف دم نخوش دکه و ویدعای دکه Evvelat pişti bir disa ne kede bindestiye. Yani bindestiye beni işgala devleti düşman Yunan be edine be yani işgal çene be bindesti çene be azadi devam bike, azadiya bir velatı devam bike. Yani temenniya bir ev bu. Ona hasta yatağında İstiklal Marşı'nın değişeceği Dema ku kalikê min nexweş bû kesek jê re dibêje ku wê Surudanetewî bêguhertin. Li ser vê kalikê min ji cihê xwe xwerast dike û dibêje ew merş êdî nayê guhertin lewra ez bi xwe jî êdî nikarim ji nû ve binivîsim. Ji bo ew merş bê nivîsin dibe ew heman reş û roş hebin. Xwedê dîse merşeke wisa bi me nedê nivîsandin. Allah'tan tek dileği ölmeden evvel odur. Bir daha İstiklal Marşı yazılmasın. حسکرین و هر تم جبو وی ببیر بینن دچن سر قبر ویا لشیکا ادل نقابیه و گلی ترکی و شبیر ناکه و هر تم ددلی واندایه وقت ilk Cumhuriyet döneminde bu, insanaki şair bu, insanaki eseri İstiklal Marşı'ya, o insanaki kancı yani eseri ve hamu dinine yani insanaki kancı bu. Ya mühim İstiklal Marşı ya, Müslümanları kardeşi hami bir araya da digire. İstiklal Marşı evet, İstiklal millete İstiklal tına ve millet tına. Yani istiklalsız millet çeydi be, çeyne ba. Şahirime, yazarime, reberime, god harba istiklala da go av harb Türkiye sernave Türkiye Cumhuriyeti İslamiyeti hatistandın şehir ani askirin و استقلال marşı ama egoya askeri hatta İro jubara devamıya ve ani Mehmet Akif Ersoy'a ne az zarokeme ilkokulu hatta hafte sali haşte sali ne mümküne go amini zanedin am jbir bikin am bi aracılığa ve jbir rahmet jeret khinin rahma khudeli be بسلمان بون قال الشيطان وابش بيرا أرمان كر بونا تركا بونا الدولة تركيا يعني ترك برماج لاز عرب شركز diye bir şey yok çünkü hamu yek çatı altıdan da بهورا شركرنا بهورا بكنا رو Çanakkale رو آب ما بخاجي أبي غازي قبرص يعني İslam Marşı'ya devletten mi ya? Ya simga veya mesela zahf önemli. Hamut kare devletten zahf önemli. Yani hatta öncelik ama piş bayrak eravti mesela. İstiklal Marşı yaskırıya. Am zafı jetkin. Xwediyê İstiklal Marşı'ya. İstiklal Marşı yaskırıya. Sonra jüri xwestina ödüleke binde de zaf keyfa şîrawî hatiya wî qebûl nekiriya gotiya ji bo xwe yaskirim ne ji bo para. Marşa hemû devleta heye. İstiklal Marşı devleta Türkiye. Mehmet Akif İstiklal Marşı çekiriya. و geleki anlamları ve kurtuluşamaya yani bağımsızlığa ama ifade et ki İstiklal Marşı hür yaşamış ki yani bin deste millet ne di Mehmet Akif bizim İstiklal Marşı tebiramı ve bağımsızlığa Türkiye tebiramı. Mehmet Akif şairi inancı insaniyete
Mehmet Akif îro welatê me ihtiyaca welatê me ji fikr û ramanê Mehmet Akif ra heye. Mehmet Akif ji bona welatê me yek îdol e. İnşallah fikr û ramanê wî di vê welatê tê jiyan kirin. Şayîkî me mezin e. Yani ji bo devleta me, ji bo milletê me merfekî zav değerlî bû. Xwedê rama xwe lêke, zav baş bû. Got Tirkiye bağımsızlığa xwe qizînc kiriya. Got em dewletekî serbilind in. Em dewleteke mezin in. İstiklal Marşı ji vê qewmê me ji xelkê me tevî re çi Kürt, çi Arab, çi Çerkez, çi Türkmen ev biyewka potayeke, biye mayeke, biye şirazeyeke ji qewmê me re, ji însanê me re û heqetan divê yekê de gerek em tev xîreta va şiarê xwe, erdê xwe, şiara Qudsalê xwe ku azan e, erd e, dîrok e gerek em tev haj va şiara hebin ku heqetan pêşeroja me qarşî zarokê me de vê xîretê em tarîxa xwe dewam bikin.